Dobar večer. Dobar večer. Poštovanje, gospođo, bili ste fenomenalni, svaka vam čast. Je. Ali htio sam vam samo jednu malu ispravku dati kaj se Slovenaca tiče. Naime, pitanje glasi kako su nastali Škoti, a odgovor je to su proterali rasipne Slovence gore. Aha, i to može biti, i to. Tak, da i znate. To. Super ste, hvala vam. Hvala lepa, laku noć. Alo? Molim. Dobro večer. Dobar večer. Ja bih vas pital, je moje 3 biki ravnivaju i 6 kravi? Molim, nisam vas čula. Moje 3 biki za vas i 6 kravi. Pa ti nemaš niti mačke, a kakvoga bika bi ti ima? Molim. Poštovanje. Dobar večer. Gospođo, naša poštovana iz Savske Opatovine, htio bi vam svako dobro u životu, vama i vašoj obitelji, jer vrlo lucidno zaključke donosite, a jednu temu niste dotaknuli i vjerojatno u toj zgutnosti, a tiče se ovih stranih banaka. Šta mislite o tim bankama koje tolike velike profite u tako kratkoj vremenskom periodu, to jest periodama ostvaruju, to jest godišnje, pa sada vas ne zamaram, ili šta mislite recimo o našim tu ovim ljudima koji su ratari, poljodjelci, domicilnom življu Turopolja, Poslavine, Moslavine, Zagorja, Međimurja i tako, koji recimo se bave tim sitnim. Motika im ne bude zbjegla. Te koji sitni posel delaju moraju samo motiku imati. I kopati i niš drugo. Jer nam sve boju zeli ovi strane aduti. Sve kaja god bolše banke. Pa banke su naši prodali. Zakaj su prodavali banke? I peneze su si nosili u strane države. Tu si ne vremo niš pomoći. Halo? Molim. Da li imamo nekog iz Splita, možda da Dalmatinac pita našu baku, ali gledajte, ako ste vi, niste Dalmatinac, izvolite, ali vi ste na redu. Dobro večer. Dobar večer. Recite mi, gospođo, gdje se kod vas mogu kupiti ovi naši proizvodi bez GMO-a? Jeste vi u Španskom, gdje ste? Da, Španskem na placu. U Španskem na placu, na sredini placa je baka, izutra bom na placu tam. Halo? Je li imamo nekog iz Dalmacije možda? Molim. Dobro večer. Dobar večer. Sve najbolje vam želim. Hvala lepa. A samo jednu stvar. A ja bih vas molila da to bude češće ovako neke šale, Znate, ali tu više ima istine. Draga gospođo, baka će biti svake subote s nama i svake subote će mi imat priliku čuti njenu mudrost, jer baka je mudra. Hvala lijepo. Hvala. Laku noć. Molim. Dobro večer. Dobar večer. Evo, ja zovem iz Splita i pozdravljam baku i baka je stvarno jedna divna osoba. Evo ovako, ja sam mogu reći sljedeću stvar. Ovo kako je ona Pakretića oprala, ja bi nju poslao u Sabor, to je minimum. Naravno da nju neće tamo niko šljiviti 5%, ali ona će postati kraljica placa u Zagrebu, to je sigurno.
Ja ću dati sve od sebe, ako bi ona došla u Split, da ona na placu bude tu popularna. Ovo što ona govori je jače od Marlara 10 puta. Pa Marlar je kralj. Ja ga u globu. Ali imaš pravo, ona je jača od mene, imaš to pravo. Najdite mi bogatog dovca u Splitu pa bom došla. Baka. Može, baka, naćemo ti bogatog dovca. Nek ima vilu, nek ima jahtu, baba mu došla. Ima samo Tito vilu u Splitu. Tito? Nema vila, jedna je Titova vila i tu Niko Kranjčar je bija, jebi ga. Ali mi možemo riješiti neku drugu vilu. Ne mora baka biti u vilu sa 17 soba. Ne, ali može baka naučiti... Ne treba 17, meni su dosta 2 sobe, 3. A može baka naučiti igrat nogomet, jel tako baka? Da. Zovim Norim kaj sad se tukel tu po Zagrebu. Alo? Molim. Dobro, slušam. Na liniji. Volite, pitajte. Vidim TV i vidim i tako pričam. Gospođu bi trebao nešto pitati. Izvolite. Evo ja baš gledam vas, stara gospođo, i trebao bi nešto te pitati. Rođen sam tad i tad, 59. godine. Jeste vidovita ili šta ste? Udovica sam, ali ti si prestar za me. A? Da, koliko imaš autov? Pa koliko treba? Jahta. Banki novci moraju biti. Moraš više od bake imati ako hoćeš do bake dojti. Alo? Molim? Bog baka, kako je? Bog, super je. Ide, jela? Joj! Baka, pa ne mreš vjerovat. Čekam evo tu više od 5 minuta da bi popričali malo. Isus. 2:30 jutro, kak ste popularni. Jel da? Da. Pa sad više ne bum kumica, sad bum glumica. Sad budete glumica, a? Da. Pa ja vjerujem da bi vam išlo. Bi mi išlo, ali nisam više za seks. Da sam za seks, onda bi tu mogla ostati, a ovak bi mi dali vrit kokota za kratko vrijeme. Da? Da. Neka, ajde, to je sve dok ne naiđu pravi. Kad da. Pravi bilo bi drugčije, pa ne? Bude drugčije, da. Ovako jedan mladi, markantni dečko. Ma ne mladi, kaj će mi mladi, pa mora imati blizu 60 ljeta, te više nisu za seks, takvi meni trebaju. Ja imam 60 kila, može to je? 60 Ne, gle, ti nisi shvatio. Bakici više ne trebaju mladi ko ti. Da. Nego 60 godina stari ljudi koji nisu više za seks, koji su više za prijateljstvo, jel tako, bakici? Za posel da mi bu s traktorom doma delal. I sve drveca mi nosil. Tako je. Da. Više tipovi ko Stankec. Tak. Halo. Molim. Halo, dobar večer. Dobar večer. Gospođo, puno vam pozdrava želim vama i gospodinu Malneru da vas je doveo u studiju. A ja bi vas lijepo molila da postavite pitanje odgovornima zašto mi bolesni umirovljenici nismo dobili još mirovine kojima poštar nosi, a danas, hvala Bogu, je 16. Za to niko nas ne pita, a moramo plaćati račune za te zatezne kamate ćemo plaćati. To je jedno. A drugo, gospodin Hembrang nam je odredio 30 kuna za doktora, a sad ne možeš ići doktoru ako nisi dobil mirovinu da si to platiš. Puno vam hvala na svemu. Slušam svaku subotu, ali ovo je najbolja subota. Znate da bom jutro na placi išla, gospođo. Jutro bom išla na plac, a sad sam tu koliko je vur. Ali si nemremo pomoći zbog penzije. I ja penziju primam isto kesno. Isto. Jebu nas kak nas očeju. Baka? Molim. Daj mi reci, molim te, kak ste vi dobili volju za doći na ovu emisiju?
Baš mi je lijepo, jer drugčije se ne bom oženila, ovak si bom našla partnera. Halo? Molim? Halo? Da? Dobro večer, baka. Dobar večer. Oduševili ste me. Je? Jeste. Baš mi je drago. I tako lijepo osvježenje na televiziji. Ali mi jedno nije jasno. Kaj? Zašto Boga psujete? Pa kad sam se resrdila, tak me Pankretić resrdil je. To me je jako srdilo, znate. Ja sam inače, ja u Boga verujem. Tak da vam je jasno. Nitko od nas umr da nisi išla na sprovod, ni nitko nije umr pokopan bil da mu na misu nismo išli. Halo? Da? Dobro večer. Dobar večer. Dobro jutro. Može sve jedno. Pozdrav vama, bakice, prvi put vas vidim i pozdrav Željku. Hvala lepa. Od Mladena iz Zadra. Evo. Hvala. Bakice. Molim. Pa i ja sam vas zavolio, a samo me vređa što ste rekli da dok sam ja jako na devi da ste vi bili mali. Sam se zabunila u godinama. Željko, ja sam se zabunila u godinama. Joj, bakice, molim vas kad ste tak iskreni. Alo, je li imamo nekog? Bakice, halo? Halo. 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 Dobro večer. Dobar večer. Ja vas pozdravljam sve tamo u studiju i ja bih želio isto reći da je hrvatski seljak danas u jako lošem položaju. Pa je. Pa je. I ja mislim... Čuj, ti mi zvučiš ko intelektualac. Zašto tako govoriš? Kako govorim? Ja govorim u ime hrvatskog seljaka. Tako je, ali zvučiš kao intelektualac. To te jebe. Nikad nisam vidio... Ništa me ne jebe. Ja se ugodno zabavljam danas uz vašu emisiju, ali htio bih reći, što se tiče Evrope. Ja isto imam baku doma i baka ima kravu. I krava daje mlijeko. A krava daje sir i vrhnje. Tako je. Tako je. Ali krava se ne smije buniti dok se navlači za cecke. Tako je. I kaj hoćeš reći, intelektualče? Ništa. Da, ako bumo išli u Evropu, ne bu više mogli dojiti kravicu. Ne, baka, vi niste skužili ovog. Ovo ima mali problem. Krava se vuče za sise, pa njemu je to asocijacija da bi on i žene vuko za sise. Ma kaj bun siromak vlijekel. On bi se popišal dok bi došel do cice. Halo? Halo? Izvolite, bakica je tu, mi smo tu. Baka, legenda ste, baka. Molim? Halo, baka. Pa čujem. Legenda ste. Kaj nisam? Ja mislim da Malmer više ne voli krave kak je podletio s motorom pod kravu. I htio bih ga pitati li popravio hajbusu tu. I prodao, hvala Bogu. Pa kaj takve riječi na televiziji pošilate, deca dragi? Pa kaj vas ni Boga strah? Halo? Halo. Halo. Dobro jutro, bakice. Dobro jutro. Gledam vašu emisiju, super je. Hvala lepa. Samo Slovence kritizirajte. To ne bi smjeli kritizirati Slovence. Zakaj ne bi smjeli? Pa vidite onoga luđaka na granici u Hrvatskoj javili da je Sloveniji. Bakica, vi samo govorite iz vaše duše. Pa ja tak i govorim i kaj mislim, to tak velim. Bravo, Bakica. I Slovenci za me nisu ljudi ni bili ni ne boju. Pa dobro, nije Bakice baš tako. Je, baš je tako. Nisu svi Slovenci, to je slovenska politika. To su prodavani hudići. Ali Slovenci su dragi ljudi. Jesu, za koga? Pa nemojte, Bakice, tako govoriti. Čovjek je čovjek. Nije važno da li je on Slovenac,
da li je Hrvat, da li je Srbin, kad sretnete dobrog čovjeka, onda vidite njegovu dobrotu. Nije važno koje nacionalnosti pripada. Ne možete reći da nema dobrih Slovenaca. Malo, jako malo. Kad su mogli od Hrvatske sve pobrati i odnesti, meni su oni kakvi Srbi. Kad su tu sve pobirali i odnesli. Bakica, ja vam plaćam put. 7 dana u Sloveniji. Ne bi išla da je to ne znam gde u Sloveniji. Morate, idemo u Ljubljanu, u Hotel Lav. Imate otvoreni račun i možete trošiti i ja ću vam dovesti Slovence da na večer pričaju s vama, vi ćete njih zavoliti. Možda se i oženite za Slovenca. Ne, Dušo, Željko. Ima toliko dragih ljudi Slovenaca. Bakice, to bi bilo baš lijepo da se oženite za Slovenca. Ne. Zake ne, ak je dobar jer sam bila v Rogaškoj Slatini na liječenju. 59. godine na 60. i nije mi se niš dopalo i to 2,5 mjeseca sam bila. Ali bakica, sad ste stari, pametni. Ništa, sad tek vidim kakvi su bedasti Slovenci. Bakice, a ovi naši ljudi ideju tam po mlijeko jeftineše pa po ono, ne bi išla po niš. Ne, bakice, vi sada pričate politiku, ali bakice, vjerujte mi, ima toliko dragih Slovenaca, toliko dragih ljudi. Meni nije drag. Ali ja ću vas upoznat sa jednim, jel mogu? Može. Samo vas molim da nemate djece. Kad vas upoznam, kad mu se date, ja vas lijepo molim da nemate djecu. Ne bum imala više djecu. Dobro. Slovencu, pusti Malana na miru. Sve što si rekla u pravu si apsolutno. Slovenija je smiješna država. Jepusa u Ljubljani pustija muziku, u Gracu su me i uzeli pasoš. To je toliko, dobro je reka Pervan, po Ugora je u Hrvatskoj, po Ugora je u Sloveniji i to je ta država. Baka, respektiram godine, pozivam u Šibenik na druženje, organizirat ćemo šta god hoće, penzionere, mlade dečke, nema baka više prodavati zelje na placu, ništa, idemo sad znači u lov, Će se ribolov. moja baka udat za Dalmatinca, pa da radi 3 mjeseca tamo ko konobarica, pa da on uzme svu lovu. Neće. Moja bakica, ja sam ju zavolio, moja bakica će udat za čovjeka koji radi 12 mjeseci, a ne za čovjeka koji radi 3 mjeseca. I još mu je pun kurac tih turista koji dođu i za njih mora raditi. Neće moja bakica to raditi. Halo? Molim. Dobar večer, poštovana gospođo. Dobar večer. I ja samo moram izraziti svoje divljenje, rekli ste da ste u penziji. Moram reći da izgledate predivno, imate jako puno stila i potvrđujete da stil definitivno nema veze s lovom. Stvarno svaka čast, imate jako lijepu frizuru, jako lijepu bluzu, vrlo ste elegantni. I sam bi vam htjela reći svaka čast i da možete biti uzor svima ovim mladim djevojkama koje misle da su moderne kad se šetaju po špici. Ja mislim da kad bi vi došli na špicu da bi svi frajeri pali na pod, stvarno svaka čast, evo. Sinek, baka je bila na špici 54. godine i od posle više ne idem na špicu. A vidite, bakice, kako je važno, ima dušu. Da. Tijelo nije važno. Bakice, imate toliko predivnu dušu. A tijelo, hvala Bogu, i vama i meni je ostarilo. Ali dušu osjećaju ljudi. Oni ne znaju da ovakva bakica koja sada sjedi tu u 20 do 3 ujutro, da će biti druga bakica na sajmu ujutro. Kad idete na sajam danas? Na plac jutro u 6, pol 7. U pol 7 ste na placu? Da. I kaj prodajete? Grince, špinat, matovilec, oreje. Je to sve vaše? Da. I to je ekološki, to nije zagađeno? To je od štalskog gnoja. A nije to da ste kupili kod Todorića za 5 kuna? Nema ništa. Pa prodajete za 6 na placu? Ništa, Todorić ne dolazi u obzir. Dobro. To je sve naš stalski gnoj, od kravi, od pajcekov. Bakice, imate veliko poštovanje prema meni. S obzirom da ste puno mlađi od mene, kak ste sama rekli, dok sam ja sa devama se šetao po pustinji, vi ste bili mala curica. Ja da nisam oženjen, ja bi vas sad oženio.
I da znate, bakice, ja neću dati, ja sam vidio da pričate sa Stankicom, da vas on lepo gleda i da vi njega ste počeli lepo gledat. Ja neću dozvoliti taj brak. Ja vas previše volim, ja ne mogu vas gurnut u gornje vrapće, pa da kad god siđete u donje vrapće, da ljudi vele, pa kaj bakice, si bila u ludnici? Halo? Halo? Halo, dobro večer. Dobar večer i dobro jutro. Jel vi možda ste kad razmišljali o svom ljubavnom životu? Sine, baba je prestara da bi si razmišljala o ljubavnom životu. Sad tak mladi kak si ti misli o ljubavnom životu. A to je dijete od 6 godina, on još ni ne misli o tome. Da. Alo? Alo, dobro večer. Dobar večer. Baka me je jako ugodno iznenadila, svaka vam čast. Čak bi vas postavio za ministricu poljoprivrede. Jel da? Toliko ste me stvarno zadivjeli u vašim godinama i u vašoj vitalnosti doista, a gospodin Malar je jedini novinar u ovoj zemlji koji je u stanju napraviti jednu sličnu emisiju. Vas bi najljepše pozdravio i poželio vam puno zdravlja još u budućnosti i sreće, a Malnaru bih zamolio, baš bih prošlu emisiju sam ga zamolio, nije mi dao odgovor. Da li postoji ikakva mogućnost da mu gost bude Marko Perković Thompson? Evo, sad vas čujem. Marko Perković Thompson je moj prijatelj. On ima otvorena vrata gdje god ja jesam. Prema tome, kad on odluči gostovati u mojoj emisiji, otvaraju mu se sva vrata i ja ću samo reći da. I ja bom došla u goste onda. I doće i bakica kad tako dođe je. Thompson. Dobro večer. Dobar večer. Jel se čujemo? Čujemo se. Evo, zovem vas iz Splita i samo moram nešto komentirati. Zašto, sinko? Zato što vam izgledam ovdje cijelu večer, cijelo vrijeme i predobri ste i niko vam ne može ništa kazati. A budući sam ja jedan od mnogobrojnih kretena i idiota šta gledaju Nightmare Stage, onda ću vas ja poslati u kurac. Mene? Ba. Joj, ja tebe u stupički materini šaljem. Znaš? Bakice. Molim. To su vam Dalmatinci, oni ne misle literalno to. On je samo htio na taj način izraziti poštovanje prema vama. On nije vas htio uvrijediti. Pa znam ja kakvi su Dalmatinci kad onak veliki zajde na magarca pa mu se noge ponakli po kamenju smičeju. Onaj siromak mali magarac mora onako veliko ruglo nositi na sebi. Imate pravo, bakice. Sramota je onakav veliki kreten, sedi na malom magarcu. Baba ide peške za njima, on na magarcu jaši, još mu se noge sajčaju po podu. Još i dalje ću biti, dok ste vi na ekranu, i dalje ću biti sa vama, za sada. Hvala lepa. Evo. Halo? Molim. Dobro večer. Dobar večer. Poštovanje, kako ste? Pa evo, dobro mi je sad u emisiji, sad mjesto kumice bom glumica. Odlično. Pozdrav gospodinu Željku. A ja bi vas pitala, što mislite o Bosancima? Pa dobri su oni radniki. Jeftini, jel? Bakice, i jeftini. I jeftini, Bog me baš je. Pa oni su puno izgradili po svijetu toga. Yes. Oni su bolši nek Rumuni. Bakice, niko još na pitanje kakvi su Bosanci nije odgovorio da su to jeftini radnici. Bosanci su ljudi sa dušom. Pa jesu. Sjećate što je bilo prije? Jebeš zemlju koja nema Bosne. Bosanci su neverovatni. Meni je krivo što vi se nisu s nama. A vama? Meni nije krivo. Pa imaju oni svoju državu. Kaj bi? Srbi imaju svoju državu. Krajinci imaju svoju državu. Pa bakice, kak to? Svaki nek svoju državi gospodari, doma pri sebi. Ja si najprije prag pometem doma, onda idem dalje zmetat. Bakice, kak to? Odgojeni ste u komunizmu. Imali ste 8 godina kada je rat drugi svjetski završio. Da. Morali ste veličat partizane, seljake, koji su
glumili intelektualce. Živjeli ste u socijalizmu, poštovali socijalističke idealije. Koliko ste imali? 20 godina kada mi Ivica Račan tumačio proletersku revoluciju. Kako sada vi, koje ste odgojena u bratstvu i jedinstvu, serete po Bosancima, Slovencima, Srbima, svima onima s koji ste... Hoću da je Hrvatska sama. Bili i na radnoj akciji gdje su vam oni bili prijatelji. Vraga, pa bila moja sestra, svi su morali iti pruga Šama Carevu. Pa kaj se vašoj sestri desilo? Ništa. Jesu je karali neki? Ne. Nego? Ne. Pa zakaj ste tak protiv ljudi s kojima ste živjeli 50 godina? A kaj bi kad su si zeli sve naše, još veliju da smo i mi napadali? Sve su pobirali, traktore, aute, do čega su došli? Pa bakice, do 90. godine vi niste ni znali ko je Srbin, ko je Bosanac, ko je Slovenac. Ja sam znala, jesam. Po čemu? Imamo mi u našoj ulici Srbi, ali su dobri oni, mučiju. Znači, dobri Srbi... Bilo bi tam po glavi stanovnika. Znači, dobri Srbi u vašoj ulici mučiju i mučiju. Mučiju, Bog me bi bili morali prejti proći da ni mučiju. Dobri su. Da, pa lijepo idemo mi u Evropu. Vidimo sada kak je to u Hrvatskoj ime. Zabranit će mi emisiju. Ovdje istine dolaze na vidjelo. Samo se nadam da Žarko Puhovski to ne gleda. A kaj nam Žarko Puhovski more? A jebi ga puno. A kaj je on za ovu Hrvatsku napravil? Ne znam, ja ne znam. Kaj je on napravil? Pa skoro mi je zabranio emisiju. Ma dajte, molim vas, kaj Boga. Pa ga vi znate? Kaga ne, ga poznam na ekranu, sam ga dosta vidla. Da ga zjestrem bi ga natukla. A zakaj je on opće na ekranu? Ja kad su naši bedasti, ne? Snimaju je. Bole da nas seljake snimaju, nek nje. Halo? Halo? Bog, bakica. Bog. Ja bi malo s politike prešao na modernu temu. Može. Daj ti meni reći, kaj ti misliš o ovim mladim deklami, kaj si skoro saka podbriva pizdu. Daj, te kreteno, tako ne možeš razgovarat sa gospođom koja ima 70 godina. Oprosti, ja ne znam ko je tebi mama i ko je tata, kako si odgojen, a što se mene tiče, goni se u kurac. Halo? Bog, bako. Bog. Kako ste? Lepo mi je ovdje. Sad sam glumica, nisam kumica. Pa to je lijepo. Kako vam je u životu? Dobro. Žalosno je, nemam dedeka više. Ma daj, ajde, pa nađite se, pa nije vam tak teško. Ništa više, sinko, to su godine. Ja imam unučat, imam snahu, sina, čer, ništa od toga. Ništa. To bi moral biti povratnik iz Amerike da ima pol Hrvatske. Halo? Halo. Dobar večer. Dobar večer. Bog, baka, jeste dobro? Dobro sam, dobro. Da vi znate kako ste vi ovo, malo ste nam dali života. Jesam. Stvarno ste pravi. Nego ja imam jedan veliki problem. Kakav? Ja imam brata kojeg treba oženiti. Ajde. A ima godina tu negdje kao vi. Ma nemoj mi reći. Da, ozbiljno vam kažem. Sad ti ja kažem, goni se u kurac. Prvo, ti nemaš glas. Ti imaš negdje oko 30 godina, tvoj brat bi trebao imati 70 da se upucava moje bakice. Nije bakica ta koja želi mlađe, ona želi stare i bogate. Tako je Željko. Samo povratnik iz Kalifornije dolazi u obzir. Bakice, ja vas ne dam nikom dok mi prvo ne pokaže kaj ima. Tako je. Halo? Halo. Dobro večer. Dobar večer. Poštovanje bako, mi smo nekako ista generacija. Kako ću vas nazvat, ne znam. Pa bakica, kaj drugo?
Pa ne mrem biti mlada kad mi je 7 let. Ja, ali vidim, čujem da se zauzimate za hrvatskog seljaka. Volio bi čuti kakvo vi mišljenje, kakva je vaše mišljenje o Radiću i Bože moj, ovom je našemu što je umrao u Americi, što je naslijedio Radića. Stari moj, ajmo ovo završiti na Radiću, jer ni ti ne znaš ko je umro u Americi i naslijedio Radića. Šta mislite o Radiću? To onaj most na krivom mjestu, bakice. Sjećate se? Aha. A ne, on je valjda za ove Radiće mislili kaj su dole iz Petrine, otkud z Gline, kaj ja znam. Ne, nije on spominjao Petrinu. Ne? Ne. Dobro, onda idemo na drugo pitanje. Halo? Halo? Bako? Molim? Ja sam opet onaj koji je zvao malo prije. Ne možeš ponovo, bok. A kaj ga ne pustite, možda čovjek nekaj hoće. A taj čovjek je malo prije zval, bakice, i pitao vas i sve. Jer imamo puno telefona i nije u redu da puštamo ljude 2 puta, jer ima puno ljudi koji čekaju, a ne mogu vas dobiti. Dobro. Halo? Halo? Bog, Bogo. Bog. U zube ti rok. Znaš kaj, od vola mog tebi u guzicu rok. Bravo, bakice. Da, kaj se bom s menom tak spominal govno jedno. Bravo, bakice. Evo, sad ćete shvatiti, a vi znate u kojoj zemlji živite, je li tako? Normalno da znam. Halo? Dobro jutro. Dobro jutro. Lijep pozdrav. Prvo, Malnaru, ovako osvježenje što dove u emisiju. Ovo je nenormalno. Takva žena, to ne može svijet da vidi i da... Zovem iz Osijeka. Hvala lepa. Ovo je nešto predivno, Malnaru, i hoću samo da kažem, gospođo, ako vas neko uvrijedi, znate šta morate raditi? Goni se u pičku materinu, jer vi ste prava žena. Prava žena, ne za mene, za cijelu Hrvatsku. A što se popljuvali? One. I neka ste, vi ste u pravu. Tako, i to je moje mišljenje, ne samo moje, mnogih Osječana i mnogih Hrvata. Ja sam prava Hrvatica i ponosim se što vas gledam sad na televiziji. Nemojte, gospođo, plakat. Nemojte. Dignite glavu, idemo gore, jer mi smo Hrvati. Hvala lepa. Bakice? Molim. Ba, vi ste pretvorili moju emisiju u psihijatrijsku kuru, kako se to veli, bakice, prelijepi ste, presnažni ste. Jel da? Morala se bom oženiti. Ne, ja bi vas pitao, hoćete li vi umrijeti? Neću, mi niz bedasta. Pa se ni nitko još od onda vrnu. Pa kaj, samo bedaki umiru? Nego kaj? Pa ja bi htio umret, bakice. Dala vam bom recept kad pen doma. Joj, bakice, i ja sam vas zavolio. Pa to je nevjerovatno. Halo? 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 Recite, izvolite. Halo? 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 Izvolite, vi ste, možete postaviti pitanje bakici, izvolite. Zanima me što mislite o ovom Europskom samitu u Zagrebu. Ništa, došli su se najesti i napiti. I posrali su nam sve WC-e po zgradama, gdje su bili. Bakice, ovo je malo
Preoštro, bakice. Niš nije preoštro, pa nismo mogli ni po cesti kretati radi njih. Pa koji kurac su oni? Bakice, izgubit ću emisiju. Ne te niš zgubili emisiju. Imam ja motiku doma. Bakice, sjebali ste mi koncepciju. Zaustavit će emisiju. A jer bi ja, ako izgubim emisiju, mogao negdje biti blizu vas, negdje da... Tak ne, imam ja mjesta, bumo v kući napravili nam emisiju tam. Tak, za ulicu, jel tako? Da, svi nas buju gledali, ne samo ulica. A da li je ovaj Srbin koji muči? Da li bu nas i Srbin gledala ako imamo emisiju u vašem... Je nek. Morat će, jel tako? Je nego, pa kad mi moramo gledati makedonsku emisiju, Zola ovo. Pa on mora i našu, jel tako? No, i ovo Big Brother moramo gledati kak si ove gloncaju rit. Z ovim gačama špogu v rit i onda si okrene prema ekranu i onda se droga, a ima ritka i desku. Joj, bakice. Bakice. A čekaju samo ševu da je buju ovi mrdali nutra, a niš od toga. Dečeci su pametni, neće se nadobaviti nečega. Bakice, samo da vas pitam jednu. Molim. Ja sam se zaljubil u vas. Da. Recite mi, da li bi mi morali hodat prvo, pa onda se oženiti? Da, nego kaj ste mislili? Pa nema toga odmah na seks. A ne? Nema. Dobro. Onda ja odustajem. Halo? Halo? Molim. Halo? Halo, molim. Čujemo se? Čujemo. Malna, osvježili ste konačno svoju emisiju sa jednom toliko simpatičnom gospođom, puna duha, i to je prava naša zagrebačka frajerica koja puna duha, a ipak je pristojna. Evo, govorim bolesna, a ne pijana. Laka vam noć. Hvala lepa, laku noć. Halo? Molim. Halo, dobro večer. Dobro jutro. Ja bih postavio jedno pitanje, ako moguće. Vi ste 70 godina stari. 69, ali velim 70. Dobro. Postavite se. Da mi malo pošire objasnite kada je bilo bolje. Da li je bilo bolje za vrijeme kada je bila kompletna Jugoslavija ili sada kad smo mi sami u Hrvatskoj? Molim vas malo. Svikak nije bilo dobro. Onda nam je bilo teško i sad nam je teško jer su nas ovi tajkuni opkrali. Tak da nam uopće nije dobro. Ovi su se obogatili, mi smo postali sirovaki. I bedaki još tomu. Bakica, jebi ga, to je kapitalizam. Kapitalizam se bazira tako da vam uzme lovu. Zato su kreditne kartice. Bakice, i vi sad možete kupiti auto. Otplata je imam samo... auto, imam. Ma ne, ali velim, otplata je samo 300 kuna. Sad vas kapitalizam tjera da uđete u procese koje vam posle sjebu život. U komunizmu nije bilo tako. Ko je mogao kupiti kao auto? Ni Fićo. Sjetite se... Big Brother moramo gledati kak si ove gloncaju rit. Z ovim gačama špogu v rit i onda si okrene prema ekranu i onda se droga, a ima ritka i desku. Joj, bakice. Bakice. A čekaju samo ševu da je buju ovi mrdali nutra, a niš od toga. Dečeci su pametni, neće se nadobaviti nečega. Bakice, samo da vas pitam jednu stvar. Molim. Ja sam se zaljubil u vas. Da. Recite mi, da li bi mi morali hodat prvo, pa onda se oženiti? Da, nego kaj ste mislili? Pa nema toga odmah na seks. A ne? Nema. Dobro. Onda ja odustajem. Halo? Halo? Molim. Halo? Halo, molim. Čujemo se? Čujemo. Malna,
osvježili ste konačno svoju emisiju sa jednom toliko simpatičnom gospođom, puna duha, i to je prava naša zagrebačka frajerica koja puna duha, a ipak je pristojna. Evo, govorim bolesna, a ne pijana. Laka vam noć. Hvala lepa, laku noć. Alo? Molim. Alo, dobro večer. Dobro jutro. Ja bih postavio jedno pitanje, ako moguće. Vi ste 70 godina stari. 69, ali velim 70. Dobro. Postavite se. Da mi malo pošire objasnite kada je bilo bolje. Da li je bilo bolje za vrijeme kada je bila kompletna Jugoslavija ili sada kad smo mi sami u Hrvatskoj? Molim vas malo. Svikak nije bilo dobro. Onda nam je bilo teško i sad nam je teško jer su nas ovi tajkuni opkrali. Tako da nam uopće nije dobro. Ovi su se obogatili, mi smo postali sirovaki. I bedaki još tomu. Bakica, jebi ga, to je kapitalizam. Kapitalizam se bazira tako da vam uzme lovu. Zato su kreditne kartice. Bakice, i vi sad možete kupiti auto. Otplata je imam samo... auto, imam. Ma ne, ali velim, otplata je samo 300 kuna. Sad vas kapitalizam tjera da uđete u procese koje vam posle sjebu život. U komunizmu nije bilo tako. Ko je mogao kupiti kao auto? Ni Fićo. Sjetite se